Shalom shalom bene data. Yesu ashimwe cyane, Yesu abagirire neza. Ndizera ko muguwe neza mu mwami, kandi niba utameze neza birashoboka ko udukurikiye ugwaye, ufite intege nke mu mubiri, hari bitari kugenda neza mu rugo rwawe, mu kazi, mu mashure. Humura, Imana irahari. Yesu arahari kugira ngo akugirire neza. Ndagusengera ngo Imana ikube hafi, kandi ikiganza c'Imana gikore imirimo ikomeye ku buzima bwawe. Ubyizere, wizere ko Imana iri kumwe nawe, kandi Imana igiye gutabara ubuzima bwawe. Hari ijambo nifuza ko dusangira mu minota mikenya. Ni isengesho Yabesi yasenze. Yabesi yasenze isengesho abwira Imana ngo imugirire neza. Dusome Ingoma za mbere igice ca 4 ku murongo wa 10. Bibiliya avuga ngo nuko, Bibiliya avuga ngo Yabesi atakambira Imana, agirane atakambira Imana. Reka nkubwire, ni igihe kinini twirutse inyuma y'abantu pe, twasabye abantu badufashe, batube hafi. Umva, abantu baraturambirwa, ariko reka nkubwire, takambira Imana. Fata umwanya wo kuba imbere y'Imana, fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo kwinginga Imana. Umuntu ashobora kurambirwa, umuntu nta n'ikintu yagufasha buriya Imana itamugiriye neza, Imana itamugendere. Rero mbere yo gutakambira abantu, banza utakambira Imana. Umva ibyo yabwiye Imana. Yabwiye Imana, arabwira Imana ngo icama ukampa umugisha. Yabesi yari yasobanukiye ko umugisha akeneye uturuka ku Mana. Nanje naje kukubwira ngo umugisha ukeneye umunsi uraturuka ku Mana, kandi Imana iguhaye umugisha uba ari umugisha wagutse, kugira ngo n'abandi bantu bagukikuje babashe guhabwa umugisha binyuze mu by'Imana yaguhaye. Ndagusengeye ngo Imana iguhe umugisha mwene data, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, Imana iduhe umugisha mwinshi cyane, kugira ngo n'abadukikuje nabo babashe kubona umugisha. Icyo ni cyambere yasabye Imana. Icya kabiri abwira Imana ngo agura imbago zanje, ngo wagure imbago zanje. Haleluya. Imbago zawe Imana izagure, kugira ngo n'abandi, haleluya, bagukikuje babashe kuboneraho umugisha biturutse ku mbago zawe Imana yaguye. Imana yagure business yawe, Imana yagure akazi kawe, Imana yagure imirimo z'intoke zawe. Haleluya. Arangije aravuga ngo kandi ukuboko kwawe ngo kukabana nanje. Reka ukuboko kw'Imana kube ku buzima bwawe. Iyo ukuboko kw'Imana kuri ku buzima bwawe, ni protection, ni uburinzi bw'Imana, ni uburinzi bukomeye Imana iba yazanye ku buzima bwawe. Ikiganza c'Imana kibane nawe mu izina rya Yesu. Asoza avuga ngo kandi ngo ukandinda ibyago ntibimbabaza. Imana ikurinde ibyago, Imana ikurinde kibi cyose Satani yagerageza gukora no kuzana ku buzima bwawe. Imana ikikurinde mu izina rya Yesu. Nuko rero Bibiliya gasoza ivuga ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye. Imana ishimwe cyane. Sinzi ibyo uri gusaba muri iyi minsi, ariko ndakwinginze ngo kwizera kwawe ugushire ku Mana. Yabesi yari yarasobanukiwe ko gutabagwa kwe cyangwa se kugirirwa neza n'Imana nta handi kuraturuka ku Mana. Ibyiringiro byawe ubishire ku Mana. Muri uyu mwanya uzamure kwizera kwawe ugushire ku Mana. Imana yiteguye kukugirira neza, ngo Imana imuha ibyo yasabye. Reka nawe mwene data, Imana iguhe ibyo uriko urasaba byose mu izina rya Yesu. Data abaho umugisha, kandi Imana ibagire neza. Mana, sengeye abantu babadukurikiye nonaha, reka ubaho umugisha, reka ubagurire imbago, reka ikiganza cyawe kibe ku buzima bwawe, kandi ubarinde ikibi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.